How many times do they tell you before you know that Kanyasi. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Hii nimero noneho ni nakande noneho aka nimero sakanje ni timamu ya Imana shakanje we reka ngafata sauti muri nziza allo ngo ni Josephine Gurgwariye Faisal Guyabeje amafaranga Magana abiri na SMS ndabonye ngo ngupe ngurete wanje mamagare ndebe je reka nze mbikore nje njanga ndemo atari kure telefone ndahita mbikora aka kanya iyi nkupira mbaze ndebe SMS Magana abiri cyane mpumbe none ndanyita ndagusendera ndajya kumwiki akayoga agomba kumera nayo nayo vita natabimeze momo yanjye ni yanjye ndafite pin kala hamagala hello njala ngujene umbise ngani gusa noneho andi urashaka kwishura kwisuzumisha none se agandi gafaranga ndabonaho gakeya nanjye Ni unazikala ni jita ni huyu mjana mlomzana. He shot you. Keep playing. Just keep playing. Mwaje atu happy yanje. Hii najera yo mule masegonda ndamuse ni. Boni utanja. Naye muzimu reka nje ni utanja yo kumule. Sawa reka njile fuwanje yo. Njanga ndabanguka. Uri yandije ndika. He shot you. Jesus! Ujiza.
Ewe ndashaka kohereza ibihumbi 50. Kohereza 50. Uwo muntu nyine agiye kumpaye gafaranga. Ndi kubona hamagaye. Reka musabe nimero. Akusaba amafaranga urayafite. Nagezeyo wari batinze kurema amagara. Mugoyereza umwagenti muvugane. Namubwiye ko ari ibihumbi 50. Ubwo byaba byiza umuhaye nimero. Sawa reka mugoyereze. Muvuga. Allo. Aha. Kuri Josephine. Nari reka nzikore. Sawa. Sawa. Byakunze. Yo mulaba abantu Bikoze agafaranga hano kuri telefone kali. Agafaranga kala yewe. Nashize. Agafaranga ni kali hose. Toka satani kwa jina. Debere kabiri kawo. Ngo nguki. Banzu urebe kuri balance. Ibintu uri murazana hanga mwateka mutwe mwe muzaya mubona umuntu yaje kwicara hano ku muhanda kubusa. Reka amafaranga. Reka nshiremo ipine ndebe. Ama agafaranga kanyu gashize. Bebanshiraho ibihumbi 200 none utandimo 50. None ndiko nasigaho ahubwo we nakumenye. Ndakwicira hano uramijyanye. Amafaranga yanjye nohereze. Urayama. Oya. Janga ndashaka igafaranga bama 150 wangu urabinyereje. Twarabamenye mwebwe mwirirwa muza guteka abantu imitwe. Banashe kwicara hanga kubusa. Banashe kwicara hanga kubusa. Nzajya nirirwa nza kwicara hanga nicara kubusa. Uramereza ibyanjye. Naje. Janga igafaranga kanyu 150 wowe. Urasubesha hanga amafaranga yafite abanje kukubaza. Oya turakizwa na leta. Oya janga ntabwo nashe ibyo bintu byinzana ujye turakizwa rere. Ase barapfe. Jewe uyu mugabo aje hano ndi kwicururiza amayinite kandi hano mu ikaritsiye barazi. Ambye ngo ngene mwohereza umuntu urwariye Faisal amafaranga ngo bishyure ngo babone uko bataha. Noneho ndangije ndamwohereza. Turebye kuri konte bakajya bambwira ngo nta kintu kiyo yarakiye kwishyura. Ibihumbi 50. None njyewe nabuze n'ikintu yabikora he? Nabuze n'ikintu nafata n'izi nkweto zarabuze. Sanga we barawugutetse pe. Zuba gukaranze mu birungo. Bashyizemo sosi tomate se n'amavuta byagenze bite? We numva 50 urabikora he? None nawe pale turazilanye. Turazanye sinjye nkugure gacupa hali ya hija. Bagufate agacupa se kimwe se kwanguriraga wasinze nuzi ko gahunda ya leta ari tumwereka. Wewe wanyweye muwa nyine urasinda iyo usinze nibwo gorera abantu. Bagufate byose bijyana nakaragaye n'akari hariya. Nakaragaye n'ake. Naki ahubwo waretse nakwishyura mwishyura amafaranga. Karagaye n'akazi. Reka mwishyure ngende ntwari karagaye. Nakwishyura nakwishyura ibyo 50. Wabugiriye neza cyane. Nyagoye. Yani uzabugiriye. Kanse ngiye karagaye ngiye kugatwara uze kundeba mu rugo uze kuyagura.
nasura jango mbere nk'uyu mujyango urajango nyagwe nayo bahita jango bayakwibasa mbere nk'iyi aya mari ntabwo nabwo bagata use mu rugo nyagwe naribi uyu mujamara fana ari ukuyuhereye ndagatwara wowe use mu rugo oyi nanjye arafano niba ushaka kumugombora arafana ari uko nyabonye reka ntago bikunda njye ntago nahomba amafaranga angana atyo ati nakundi aturamugana ntago ari imbwa nkawe ndaza kujya kumwirebera arekanye karagiye Toka satani kwa jina. Replay. Just replay. Ariko sha muri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukabuha ni Kigali nkabo mbona umeze ngazo waje bakakogosha ukasubira iwanyu.